Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas vam predstavljamo jedan novi model pištolja na našem tržištu, HS Echelon. Krenimo od kutije. Dakle, po novom dolaze u kartonskoj kutiji sa Springfield oznakama. Upute na hrvatskom. Pištolj je u ovoj torbici. Dakle, tu je pištolj. Dva spremnika dolaze, 17 i 20 komada sa produžetkom dole. Dva backstrapa. M je na pištolju, S i L su dodatni. Punilica, loader, kako god. Zgodna stvar. Tipično za nešto što se distribuira, prodaje u Americi. Dakle, ova sajla s lokotom, čistilica i hrpa dodataka za montažu raznih optika, gore dotova i to. Od ovih, ja ih zovem bradavice, šerafa, dužih, kraćih, dosta solidan paket, osim što nema plastične kutije, kofera, ali zato ova torbica platnena čisto ok. Ukupno 3 različita modela od HS-a, dakle ova varijanta gdje smo stavili ovaj duži spremnik od 20 komada, on je u varijanti 5,28 inča cijev sa navojem gore. Ova druga dva su isti, 4,5 inča cijev, bez dakle navoja napred. Razlika je u ciljnicima. Ova dva imaju identične ciljnike, dok ovaj ima zadnji udot, prednji tricijski ciljnik. Da ne bi bilo zabune, i kod ova dva modela će vam po mraku ciljnici svijetliti. Navlaka, dakle Optic Ready, naravno do tog dijela ćemo doći malo kasnije. Springfield logo ugraviran. Navlaka je izuzetno dobra, ima ove izražene seracije duboko urezane unutra, plus ova dva, ajmo reći, urezana nekakva dijela za provjeru, za repetiranje. Izuzetno dobro ovo sve skupa funkcionira, tako da ova navlaka je pun pogodak po meni. Sve kontrole na pištolju su i za lijevu i za desnu stranu. Iz ovog kuta ćete vidjeti taj profil, dakle urezanosti navlake ovdje. Utvrđivač navlake je ravan, znači samo je isturen u ovom smjeru prema van, plosnat ravan. To je jako dobra stvar, jer recimo kod pucanja, kod nekakvog hvata, vam on zapravo nigdje ga vi sa svojim palcem ne stišćete, tako da on uvijek zapravo odradi. Evo recimo sad da simuliramo kad bi ostali bez metaka u spremniku, da ostane u zadnjem položaju. Sad vidite da moj palac praktički s ničim ne dodiruje ovaj dio, da ga manipulira na način da utvrđivač ne odradi svoj posao, odnosno da vi radi svog hvata, držanja pištolja, pritišćete utvrđivač prema dole i on u principu onda ne odradi svoju funkciju. Kod ovog modela, baš radi takvog oblika, vam se to ne bude događalo. Znači evo recimo sad kad bi simulirao takav hvat, on uvijek će ostati u zadnjem položaju. Izuzetno lagano, kvalitetno to sve skupa funkcionira, devak, dešnjak, bez problema. Tako da ovo su dobro napravili na pištolju. Izbacivač spremnika, isto tako i za lijevu i za desnu stranu. Ima na ovom dole frejmu malo istureniji ovaj dio, tako da vam isto palac ne bi slučajno ili ne u nekakvoj situaciji
pritisnuo dole izbacivač. Isto je simetričan i na lijevoj i na desnoj strani, tako da nema potrebe za prebacivanjem ili nečim. On je uvijek u istoj poziciji i na lijevoj i na desnoj strani pištolja. Seracije mogle bi biti malo grublje, međutim, kad uzmete pištolj u ruke, kad krenete s njim raditi, pucat, pa ovo se čini dosta dobro. Treba malo više vremena pucat pištoljem da vidimo kako će se to sve pokazati u nekakvoj praksi. Za sad, čini mi se da su malo prenježne, makar vi kad primite pištolj, zapravo on je tu, nema tu da će vam on nigdje ići. To je dosta dobro su taj dio odradili sa ovim polugrubim, ajmo ga tak nazvat, polugrubom teksturom. Dakle, ta tekstura se nastavlja i na polugi za rastavljanje. Na ovom dijelu napred, isto tako tu, tako da savršeno sve skupa sjeda kad god primite pištolj na način kako se on drži, sve odlično sjeda u ruku. Isto tako, ovdje je malo urezano, evo, isto nekakva više vojno-policijska taktička primjena ovog pištolja za rukavice i tak dalje, da imate još bolji grip. Kod drške imamo backstrapovi koji su izmjenjivi. U uputstvima kaže da bi se trebalo backstrap mijenjati na način da se on sa ovim pinom, s kojim ulazi unutra, da bi se s njim trebao on izbiti van, odnosno na ovu neku varijantu. Jel? Međutim, skužio sam da je zapravo najjednostavnije taj jedan dio ručno s prstom izbiti van i iz ove vodilice ga izbaciti van i to je to. Taj dio, zapravo ovo, znači ovo samo pritisnete unutra s prstom, pritisnete ovaj ovdje dio i on će onda otpustiti ga i po ovom klizaču izaći van. Isto tako kad ga vraćate nazad na dršku, samo treba pogoditi kut i to je to. Drška ima, malo je ovo izbočeno sa strane, dakle imamo tu po sredini jedan dio koji nam daje zapravo mogućnost da kod nekakvog, ne daj Bože, zastoja ili nečeg, ajmo krenuti prvo s ovim spremnikom zapravo, znači ovdje imate za što primiti, jel? Tu stvarno ima mesa, dakle tu se uvijek može on kod bilo kakvog zastoja ili nešto kvalitetno primiti i ščupat. Kod ovog od 17 rundi spremnika, tu ovo zapravo dolazi najviše do izražaja, jer ove male seracije grube su ovdje dole na spremniku, dok je ovdje tu malo udubljeno, pa na taj način ćete bolji ovaj hvat dobiti da možete što prije odreagirati i izbaciti taj spremnik van. Seracije se nastavljaju naravno ovdje, oko cijele drške. Nešto slično smo imali prilike vidjeti, jel, kod ovog Hellcata H11 Pro. Ovdje bi ja rekao da su nešto malo grublje malo je grublja tekstura. Kod H11, a da, nešto je malo grublja tekstura nego ovdje po mom mišljenju. Okidač, najveća zvijezda ovog modela po meni. Dakle, jako kratki, ajmo ga ovako probati demonstrirati, kratki reset, zid dosta jasan i okidanje. Znači, koliko će se moći vidjeti iz ovog kuta, sad smo tu do kraja, reset, dosta dobar okidač. Znači, definitivno iznad prosjeka, apsolutno. I kod pucanja jako to dolazi do izražaja. Pištolj je zapravo fantastičan zbog ovog okidača. Puno bolji nego bilo što do sad iz HS-a što smo mi bar ovdje imali prilike imati na tržištu. Tako da definitivno ovaj okidač, samo zbog okidača bi trebalo kupiti pištolj. Odličan je pištolj kompletno, međutim ovaj okidač je po meni, znači plastičan je pod tim kutem, dolazi ovdje
ta neka geometrija svega je izuzetno dobra. Rastavljanje pištolja, normalno spremnik van, stavimo pištolj u zadnji položaj, polugu za rastavljanje okrenemo u smjeru kazaljke na satu iz horizontalnog u vertikalni položaj, izbijemo, odnosno ne moramo je još izbijati van. Znači ovo otpustimo, izađe, vodilica, cijev, eto to tako otprilike izgleda. Još jedna sigurnosna komponenta ovdje, ne morate se brinuti da kad vam pištolj padne ili nešto, dakle ovo je osigurač koji se diže gore, odnosno njega okidač regulira da će on samo se povući kada vi potegnete obarač. Znači ne može se desiti da pištolj opali ako padne ili nešto, baš mora okidač biti u poziciji okidanja da bi ova sigurnosna komponenta se spustila i da bi mogla udarna igla raditi svoje. Tako da to je recimo dobra stvar. Naravno, još jedna posebnost ovog modela je ta da ovaj dole frame plastični možete mijenjati. Kako? Znači, to ćemo sad demonstrirati, ovo ćemo izbiti sve skupa van. Nakon što rastavite oružje, trebate se malo pomučiti prvih 2-3 puta da ovaj cijeli proces razumijete, shvatite, ali zapravo je jako jednostavno. Zašto se ovo može mijenjati? Zašto ovaj, kako su ga oni nazvali, COG, centralna operativna grupa. Znači, ovaj dio mehanizma je centralna operativna grupa. Ovo smo napravili cijeli proces tog rastavljanja, izbili smo van polugicu za rastavljanje. Sada, kad vam je ovaj dio vani, znači ovaj dio se potegne malo gore i prema naprijed. Sada morate samo potegnuti ovaj osigurač na obaraču i cijeli sistem izlazi van. Sad, ovdje imamo tvornički broj koji se onda preslikava na ovom dijelu. Tako da ovaj dio zapravo osim nekakvog njihovog internog broja nije bitni dio oružja, odnosno možete najnormalnije ovo koristiti na nekom drugom modelu, odnosno možete kupiti duži, kraći. Mislim da M varijanta dolazi sa svakim modelom, ima još S i L, ovaj plastični donji dio. Okidač, cijeli mehanizam, znači cijela ta priča izlazi van. Vidjeli ste na koji način. Kažem, u početku malo teže to sve skupa funkcionira, ali meni je trebalo možda 3 puta, tako da nekom ko je malo tu bolji, upućeniji će trebati možda i jedan put samo. Ne? Da skužite kako to sve skupa ide van, kako se vraća nazad. To ćemo isto napraviti poseban video samo za to. Samo kao tu neku demonstraciju svega toga. Evo ga, i to je to. Znači, kad ga rastavljamo, kad je ovo izvađeno van, ovo ide naprijed, stisnemo osigurač na obaraču i dižemo van cijeli sistem. Dakle, ovo smo sad vratili nazad, ovo sve funkcionira. Sad opet malo siljenja. Ovaj dio, koliko god sam ga ja pokušavao nježno lijepo gurnut nazad u pištolj, bome mi nije baš išlo za rukom. Tako da bitno da u ovoj poziciji ga vraćate nazad i onda ovo, moj je pištolj, tako da eto, prema tuđima se tak ne odnosim, ali bitno je sad da ga dobijete ovdje. Evo ga, to je to i sad smo taj dio napravili. Sad naravno sastavljamo cijev na navlaku, vodilicu, oprugu, ovo sve skupa vraćamo nazad, stavljamo ga u zadnji položaj, spuštamo ovo dole i to je to.
Sve u svemu jedan jako zanimljiv pištolj, jako prodavan, tražen, tako da sve informacije možete dobiti na našem web shopu, našoj poslovnici, trgovini. Izuzetno dobar pištolj, da li ova 4,5 inča varijanta, 5,28 inča varijanta, meni je ova iskreno najdraža. Što se tiče montaže optike, isto jedna od bitnijih stvari na ovom modelu je tada vama zapravo za 30 modela optika, dotova točaka, ne treba uopće pločica. Što bi značilo za naš narod da je to fantastična stvar. Mi naravno osobno najviše volimo holosane, pa onda iz tog razloga i gore stavljamo ovaj 407 ili 507, nije bitno, bitno je da su istih dimenzija. Točke, dakle ona će praktički kao Witness biti sa pištoljem. Jako lijepo to sjeda, oni su to odlično se dosjetili taj modularni sistem napraviti gore. Ove, ja ih zovem bradavice, jer to sve skupa ide van i tu se onda, ovisno o modelu točke, odnosno footprinta raznih točaka, se to sve skupa montira bez pripreme, bez nikakve pločice i tako dalje. Znači ova varijanta sve adekvatne šerafe i tako dalje, sve vezano za sami pištolj, odnosno sve vezano za montažu tih 30 različitih točaka, sve ćete dobiti sa pištoljem. Naravno, ne smijemo zaboraviti Picatinny dole, 4 slota, moramo automatski odmah jednu lampu dole instalirati, jer bez toga ne ide. Prilike bi to u nekakvoj skoro pa full opremi izgledalo ovako. Naravno, fali nam tu još jedan nastavak koji bi onda, da smo negdje gdje je to legalno, malo još poboljšao ovaj pištolj. Odličan pištolj, ne mogu stvarno reći, ja sam oduševljen. Ovo je daleko nešto najbolje što smo ikad imali prilike od HS-a imati. Nekakve komponente još, razlike od prije, dakle ovo je recimo SF19, odnosno XDM, nema više na ešalonu ove odnosno osigurača ovog iza. Sve ostalo je 100 put bolje nego na prijašnjim modelima. Tako da nešto, ajmo reći, da bi ešalon bio između ovog H11 i ovih XDM-ova od prije. Jel? Hvala vam na gledanju. Vidimo se u sljedećem videu, obavezno se pretplatite na naš kanal. Što vi mislite o ešalonu, da li je stvarno revolucionarni model, koliko je dobar, koliko je bolji od trenutnih modela od HS-a, pišite nam u komentarima i vidimo se u sljedećem videu.